Assalamualaikum dan selamat pagi. Minta penyelaras kelas masing-masing untuk cek dahulu semua pelajar sudah ada di sini kah? Halo, awak kat mana? Awak kat mana? Penyelaras sila angkat tangan. Angkat tangan ke macam cikgu nampak kan? Tidak apa, angkat tangan sajalah. Ketawa sudah siesta. Halo. Are you there? Macam cikgu seorang saja kan ya? Aduh, kasih betul dulu rambut cikgu. Okay, sebelum kita mula apa di mana ni? Manakah? Okay. Mana kamu punya penyelaras ni? Semua hadir sudah kah? Okey, Nur Amira bilang semua sudah ada. Okey, kelas satu lagi. Macam kelasnya apa tu kan? Daisy, are you here? Hello. I have to speak English now, okay? Because all of you are TESOL students, so I have to speak PSMP TESOL SJKC 1. Oh, bukan kelas saya ni. Tadi Nur Amira, SJKC, PSMP TESOL SJKC berapa ni Nur Amira? Saya SJKC 2. 2? Ya, SJKC 2. Okey. Sorry Okey, cikgu pakai earphone dulu. Dr. Eng ada kelas online? Boleh saya okey. Baiklah. Kejap cikgu apa dulu? Ada dua screen. Okey, gini baru okey. Okey. Ada 2 minit lagi sebelum kita start. Okey, untuk PSMP TESOL SJKC 1 semua telah ada. SJKC 2 ni siapa? Dia punya apa ni? Koordinator ada sini? Maximus? Saya koordinator SJKC 2, doktor. Ya, okey. Oh, sorry. TESOL SJKC 2 sudah ada. SJKC 1 siapa kamu punya koordinator? Sila hadirkan diri. Sini cikgu. Semua ada. Dylan, semua ada sudah? Tak, saya share device dengan Dylan. Kamu share device dengan Dylan? Ya. Siapa nama kamu, Dik? Cristiano. Oh bukan adik sudah, anak-anak sudah ni kan. Kalau umur sorry cikgu perasan muda. Okey, Cristiano, thank you. Semua sudah ada kan? Ya. Okey. Kalau begitu, saya rasa kita boleh mulalah. Okey, cikgu tengok dulu slide. Rasanya hari tu kamu sudah menghasilkan satu produk juga kan? Masa apa tu? Ya kah? Siap sudah kamu punya produk? Cuba tulis dulu di message sini, siap cikgu kah? Belum siap kah? Begitu. Di chat box in call messages ni, cuba tolong tulis dulu siapa sudah siap, belum siap. 2 kelas TESOL, SJKC 1 dengan TESOL, SJKC 2. Ada juga ya? Boleh? You want me to share the link? Oh, ada juga. Okey. Tapi pagi ni tak 5 dulu. Sekejap sorry. Okey, mari kita mulakan. Okey. Tadi tu iklan sekejap. Kita punya sponsor besar dari Dr. Eng. Let me share the sorry lah cikgu kalau bukan last minute sebenarnya, sebab sebenarnya moderator pagi ni Puan Veronica, tapi tiba-tiba dia terpaksa lah, bukan terpaksa, kita macam tu lah dalam kehidupan bila kawan kamu sakit mesti tolong, okay? Jangan biar sejak kan kawan-kawan okay, dalam hidup ni hari ni kita tolong orang lain, lain kali orang kawan lain tu akan tolong kita, okay? Jadi cikgu sharekan dulu slide. Okey, itulah cikgu macam nervous juga lah. Okey. Tiba-tiba jadi moderator juga, tapi okeylah sebab dalaman saja. Kita sesama kita, jadi okeylah. Google Chrome is requesting to bypass. Okey. Jadi itu dia Puan Marlini berada di situ. Dr. Ibon pun ada juga penceramah kita pada pagi ini. Okey, alright. Jadi cikgu start lah ya. Okey, jadi hari ini kita punya bengkel. Okey. Okey, sorry sebab dalam kami punya jadual tu adalah 9 pagi. Okey, cikgu tak perasan budak ni 8:30 pagi ni. Okey, dapat kita cepatkan sejalah. Okey. Alright, jadi penggunaan akaun Delima, semua kita diminta untuk menggunakan akaun Delima lah masing-masing ya. Okey. Google Drive, nanti cikgu ada sudahkah Google Drive di-share dengan kamu? Link Google Drive ada kena share dengan kamu? Halo. Ya, Dylan. Okey, Dylan ada kena share dengan kamu ke Dylan? Ada, doktor. Okey. Alright, nanti hasil yang akhir sekali tu, okey, boleh masukkan dalam Google Drive lah. Okey, link yang telah dikongsikan tu kan. Okey, tapi saya rasa macam kelas saya hari tu saya sudah suruh siapkanlah semasa ceramah tu lah dia punya produk kan. Mungkin kamu pun saya rasa ada sudah yang sudah siap tu kan. Okey. Alright, so ini adalah kita punya perkongsian. You see dalam kami punya jadual start 9. Okey, jadi cikgu akan buat sharing ni sampai 11.30. Okey, kemudian 9.30 hingga 10.30 kita akan kita sudah tukarlah schedule ni kepada Game On with Canva bersama Creating Interactive Online Games for Learning bersama Dr. Ibon. Betul ke tu? Sorry, salah. 9.30 kita akan beri bengkel ini kepada Puan Marlini dan 10.30 bersama Dr. Ibon lah. So Puan Marlini akan mengajar bagaimana design sertifikat dan juga
bagaimana membuat secara bulk dengan macam mana buat banyak sertifikat tu kan. Okey, dan seterusnya 10.30 Dr. Ibon akan ambil alih. Game on with Canva, creating interactive online games for learning. Dan akhir sekali setiap pelajar kena menggunakan satu sumber PDP menggunakan Canva dan Gemini dan buat naik ke Google Drive, link Google Drive yang telah diberikan kepada kamu. Kalau ada apa-apa soalan kamu on sejalah mikrofon tu dan tanya soalan terus, tidak ada masalah juga. Penceramah kita pada pagi ini adalah Dr. Jahari bin Jainal. Panggil cikgu saja pun I prefer my students to call me cikgu yang kedua sebenarnya adalah ini boleh guna apa tu? Mana dia punya apa ni? Untuk gendang-gendang tu cikgu lupa sudah di mana apa. Yang kedua adalah Puan Malini. Sila tepuk tangan. Mesti kamu boringnya Dr. Jahari ni syok sendiri. Puan Malini binti Michael Zulkifli. Dan seterusnya adalah our handsome man here, GSTS Dr. Ibon Gansoy. Sekolah certified Canva educator. Dan juga Puan Tai Poling atau Veronica alright. So Puan Veronica kurang sihat. Kita doakan semoga cepat sembuh Veronica, don't worry, we are okay here. Alright. Seterusnya, habis sudah itu semua adalah kita punya speaker pada pagi. Seterusnya cikgu akan kongsikan kamu. Pagi ni kita start dengan perkongsian. Perkongsian satu projek Canva. Perkongsian satu projek Canva yang kami pernah buat. Sekejap ya, cikgu buka dulu. Ini adalah projek Canva yang kami buat dan pertandingkan untuk inovasi. Boleh nampak slide yang cikgu kongsikan ni. Dr. Ivan, Dr. J macam DF pula tahu, mantap. Kasih betul rambut dulu, kasih betul rambut. Selamat pagi Aisyah and Adriana Share Device. Thank you for the information. Cristiano Dylan, Eldred Shade Device. Alright. So kami punya projek hari tu tahun lepas Kami punya tahun lepas bulan 8 awal tahun ni kami punya perancangan tu. Kalau tengok tempoh pelaksanaan Januari hingga Mei 2026 jadi projek kami tu adalah Digital Jigsaw Gallery Walk menggunakan Canva. Jadi ahli kumpulan kami pada masa tu tak dia mau bergerak apa. Ahli kumpulan kami adalah Mr. Santana, Puan Loki Sun, saya sendiri, Dr. Rozia dan juga Puan Joviniana. Jadi kami telah menang platinum untuk pertandingan kreativiti dan inovasi Canovec 2026 peringkat IPG Campus Scan. Ini adalah pertandingan inovasi untuk pensyarah IPG Campus Scan. Jadi disebabkan kemenangan tu kami akan mewakili IPG Campus Scan inovasi kategori kumpulan ke Pedatek Zon Sabah. Ini adalah peringkat kebangsaan yang dianjurkan dianjurkan semua oleh IPG di Sabah sebenarnya. Bagaimanapun kali ini ketuanya adalah IPG Campus Tawau. Inilah kalau kamu tengok gambar ni, inilah masa hari kedua cikgu botakkan rambut ini sijil penganugerahan dan ini adalah plug yang kami dapat ini adalah laporan eksekutif 50 lebih muka surat. Cikgu sentuh mana-mana yang penting sahajalah kan. Ini adalah laporan eksekutif yang kami kena hantar kepada sekolah Malaysia. Orang yang company yang organize kami punya kursusnya Jadi projek ni sebenarnya dulu cikgu pernah buat inovasi untuk gallery walk masa tu cikgu di SMO Sense mengajar tingkatan 6 kimia tingkatan 6 tahun 2020, sekarang 26, tahun 2023 cikgu tidak silap cikgu jadi gallery walk ni kamu biasa buat juga kan? Pernah praktis, pernah dibuat dalam bilik darjah kamu? Pernah buat? Sila angkat tangan kalau pernah. 3 orang saja, yang lain? Nuramira, Bastian, Fatima, Zara, Bastian lagi, Damia. Alright. Jadi gallery walk yang tradisional tu macam biasalah guru terangkan dan bagi-bagi topik, kamu bincang dalam kumpulan, kena bagi
kertas mahjong lah kan. Kemudian kamu buat poster, kemudian kawan datang, kamu terangkan kan. Okey, ada station-station lah begitu. Okey, tapi itu adalah yang tradisional. Okey, kemudian masa tu cikgu punya inovasi, cikgu combine-kan dengan assessment for learning. So ini teori model gallery walk tu cikgu combine-kan dengan assessment for learning teori, strategies dan juga dengan blended learning. Okay, dapatlah satu jadi inovasi tidak semestinya benda yang baru. Biasanya inovasi ini adalah extension to what we have now actually, to make it usually to make it better. Nah, okay, proses boleh juga macam ni, gallery walk ni dia proses. Okay, produk pun biasa orang cakap mesti produk yang biasanya yang banyak lah kalau inovasi kan. Sebab tahun depan kan Dr. Ang, diorang kena ada inovasi ni kan. This one student first year, SEM 1, PISM. Tahun ni pun kamu boleh juga sudah ikut competition if you have your innovation lah kan. Okay, boleh buat secara berkumpulan, boleh juga buat secara individu lah. Okay. Alright, jadi kami telah melaksanakan inovasi ni kepada pelajar PDPP yang mengambil subjek EDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan dan juga PB KK 2033 Aplikasi Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling. Okay, latar belakang dan isu ini konteks kursus. Nah, okay, jadi biasanya di dalam bilik darjah, kalau bilik darjah tradisional tu guru yang lebih banyak bercakap berbanding dengan pelajar. Nah, okay, bagaimanapun gallery walk ni adalah student centered. Okay, konteks kursus di mana kita menggunakan pendekatan sosio-budaya Vygotsky. Okay, pembelajaran berkesan melalui interaksi sosial yang bermakna dan kolaborasi aktif antara pelajar. Okay, jadi ini Vygotsky punya teori pembelajaran berkesan tu melalui interaksi lah kan. Jadi kalau macam sekarang ni cikgu bercakap-cakap begini sebenarnya kurang berkesan sebab pelajar cuma mendengar saja, tidak ada interaksi sosial. Okay, that's why kalau dalam dunia sekarang ni memanglah mempermudahkan sebenarnya secara online tu kan, tapi mungkin cikgu orang lama, kalau orang tua-tua kan, cikgu masih tetap percaya dengan physical interaction. Okay, sebab macam ni kamu tengok muka cikgu kan sebenarnya tangan cikgu bergerak-bergerak tu sebenarnya begini tapi tak boleh lah depan begini kan, tapi di bawah ni sebenarnya bergerak sambil bercakap kan. Okay, physical interaction ni bagi cikgu lebih banyaklah physical yang science. Okay, kan banyak pergerakan fizikal yang boleh kita lihat kalau physical contact. Nah, dan kolaborasi aktif antara pelajar. Okay, so kolaborasi ni pun kemahiran yang sangat penting. Bukan dalam bilik darjah, di luar bilik darjah pun sama juga. Macam tadi cikgu cakap okay, Puan Veronica dia tiba-tiba tidak siap, tidak apa. Sebab kita dalam kumpulan kita berkolaborasi. Okay, tidak apa Puan Veron rehat. Okay, biarlah saya yang ambil alih jadi moderator dan penceramah juga. Nah, kan, okay. So dia bukan dalam bilik darjah saja. Kolaborasi itu sebenarnya diaplikasikan di dunia sebenar di luar bilik darjah juga. Alright. Okay, ini adalah cabaran kenapa kita mahu membuat inovasi ni. Bila kita membuat gallery walk tu ramai, kamu pun tahu kan bilik tutorial tu kecil. Jadi bila dia kecil, menjadi masalah sebenarnya, menjadi satu cabaran untuk melaksanakan gallery walk di dalam bilik darjah sebab dia akan bising. Sangat memang dia bila kita buat pembelajaran aktif tu memang akan bising sebab pelajar bising yang positif sebab pelajar akan bercakap, memberi penerangan, bertanya soalan dan sebagainya. Tetapi bila bilik ruang tu kecil, dia jadi sempit dan kita susah mahu, cikgu sendiri pun bila dengar penjelasan kan boleh dengar penjelasan satu kelas punya ni begitu. Okey, masa pergerakan juga sangat tinggi, kena pindah satu stesen, kualiti jawapan rendah. Ini adalah data dan pemerhatian awal yang kita telah pungut. And then penyertaan pentaksiran rendah, gangguan pendengaran dan juga dokumentasi lemah. Okey, dokumentasi lemah ni jawapan ditulis di atas kertas mahjong, mudah rosak dan hilang. Okey, bagipun kita mau kurangkan penggunaan kertas jugalah, save the earth kan. Okey. Dan gangguan pendengaran macam cikgu cakap tadilah, boleh dengar kawan sebelah tengah memberi penerangan Jadi 80% pelajar menyatakan sukar mendengar pembentangan rakan dalam bilik yang bising. Jadi bila buat inovasi tu kena pasti isu dulu nanti bukan kamu suka-suka saja tu. Okey, macam ni kami ada data pemerhatian awal to support the why we need this innovation begitu.
Okey, jadi itulah sebab perkongsian ni pun penting untuk kamu belajar bagaimana cara membuat inovasi dengan betul lah. Okey, ni salah satulah kita pungut data awal ataupun pemerhatian awal. Okey, jadi isu-isu ni boleh menjadi asbab gallery walk yang dilaksanakan kurang berkesan dalam membantu pembelajaran pelajar. Okey, ini adalah refleksi daripada pensyarah lah. Ini kamu punya senior ni. Okey, senior kamu tahun ketiga ni, minggu depan diorang pergi praktikum sudah. Okey, inilah senior-senior kamu yang handsome ni, my student lah, masa SEM 1, SEM 2 dan tahun lepas pun cikgu ajar lagi diorang sosiologi lah. Okey, ini poster yang dihasilkan. Jadi even pensyarah sendiri pun mengakui gallery walk tu berkesan, tapi pelaksanaan fizikal di bilik kuliah memakan masa dan menyukarkan pemantauan individu. Pelajar sering tidak sempat ke semua stesen akibat kekangan ruang dan masa. Dan pensyarah kedua pula cakap saiz kelas kecil dan jarak setiap stesen adalah dekat menyebabkan keadaan kelas agak bising, fokus pelajar terganggu. Okey. Jadi yang ini adalah bukti kena ada evidence juga pelaksanaan kaedah gallery walk tradition. Okey. Jadi objektif projek tu inilah meningkatkan bilangan stesen dilawati, menyelesaikan isu-isu yang kita telah bincangkan, yang cikgu telah sebutkan tadi lah. Okey, itulah kita punya objektif, dan objektif ni kita akan objektif mesti boleh diukur lah. Kalau kamu lihat status di sini, pencapaian sebenar, status melebihi tercapai dan objektif kelima pun tercapai. Okey, jadi objektif kamu tu mesti sync, sync ataupun continuous, berkesinambungan, continuous dengan isu tadi tu lah, dan juga nanti kamu putusan daripada data yang kamu pungut lah kan. Okey. So reka bentuk projek ni, tadi subjek cikgu telah nyatakan lah, so tempoh Januari hingga Mei. Okey, 120 minit bagi setiap kelas. Okey, jadi inovasi tu bila kamu kongsikan tu bukan seminggu 2 minggu lah, paling kurang pun kalau cikgu dulu sebulan lah. Okay. Alright, kerangka model, inilah pembelajaran kolaboratif, pembelajaran teradu. Apa teori ataupun model untuk kita membina kita punya inovasi tu kan, kolaboratif, pembelajaran teradu, blended learning, and then teori sosial budaya Vygotsky dan model TPEC. Yang ni kamu belajarkan model TPEC tahun lepas. Kalau digital sejak biasanya memang kita kaitkan dengan model TPEC ni lah. Okay. Kamu sudah belajarkan masa PP dulu, SEM lepas, SEM 3. Okay, inilah dia punya ringkasan lah. Okay, gallery walk digabungkan dengan jigsaw. Jigsaw tu another approach lah sebenarnya. Okay, dan kita digitalizekan. Okay, kena ingat bukan kalau digitalize saja bukan bermaksud itu adalah inovasi. Contohlah cikgu gallery walk traditional, sekarang saya digitalizekan dia, itu sebenarnya bukan inovasi, dia masih benda yang sama. Okey, tapi kita mau tengok apa pertambahan yang diperbaharui di situ. Biasanya ada ditambahlah elemen-elemen lain yang baru ataupun extension kepada gallery walk traditional yang sedia ada lah. Okey, jadi kalau lihat di sini kumpulan kecil menjadi expert. Untuk hari ini kita tekankan sebenarnya kepada inilah ni ciri-ciri Canva yang dimanfaatkan. Okey, jadi cikgu cuba besarkan sikit ni, bolehkah? Okey, sebab hari ini sebenarnya kita menekankan Canva tu. Okey, so ciri-ciri Canva yang kami masukkan di dalam inovasi ini adalah Present Mode, and then Canva AI, Magic Design. Cikgu tidak boleh terangkan satu-satu lah kan. Cuma cikgu bagi tahulah apa unsur-unsur ataupun Canva elements yang kami gunakan dalam inovasi ni lah. Magic Write, and then sticky notes pun kita ada guna, Canva Slides, Canva Slide yang macam cikgu guna sekarang lah kan. I think kamu semua pun very familiar with Canva Slides. QR code pun kita ada letakkan, comment dan response masa nyata, and then whiteboard untuk idea dan soalan, template icon, carta dan infografik, kongsi pautan dan kolaborasi masa nyata lah. Jadi sebenarnya secara keseluruhan beginilah kami punya inovasi tu lah. Kumpulan 1 jadi expert dahulu, menjadi guru pakar lah. Baru gallery walk berstation, 15 pelajar mengikut station. Setiap station dibentangkan oleh 3 ahli kumpulan expert. Jadi apa yang pelajar lakukan di setiap station dengan pembentangan, soalan, menjawab soalan tuan rumah, beri maklum balas kepada tuan rumah. Kita pun ada sediakan. Kalau yang tradisional punya tu tidak ada disediakan soalan, tetapi dengan menggunakan Canva ni kita boleh sediakan soalan untuk
Jadi yang pelajar datang mendengar tu, dia tidak mendengar sahaja, okey. Dia kena baca soalan tu dan jawab soalan-soalan yang disediakan. Okey, excuse me. Dia membuat kesimpulan, then soal selidik, okey, dan kita ada buat competition jugalah penilaian stesen terbaik. Okey, garis masa pelaksanaan inilah. Jadi kalau buat inovasi kena buat brainstorming, jangan ataupun kalau seorang tu ada sudah pun idea seseorang, beberapa orang tu kita akan brainstormkan jugalah. Okey, kemudian Januari tu kita buatlah gallery walk traditional. Kemudian pungut data, okey, what are the problems or issues with the traditional approach tu kan. Okey, baru kita jumpa lagi dan brainstorm lagi. Okey, dan baru kita laksanakanlah Februari hingga Mei tu kita laksanakan kita punya inovasi itulah. Okey. Okey, ini secara detail lah fasa-fasa pelaksanaan tu. Okey, refleksi dan penambahbaikan. So ini adalah integrasi Canva yang digunakan kalau mengikut kerangka model TPEC. Inilah TK, PK, CK, pengetahuan teknologi, pedagogical, content, and then content knowledge. Okay, ini adalah evidence. Inilah yang kami gunakan unsur-unsur Canva di dalam tu. Ada Canva Whiteboard, ada Canva Magic Pen. Kalau Canva Magic Pen ni kalau tengok sini, sebenarnya kita boleh hasilkan soalan. Jadi kita tak payah sudah buat soalan sendiri dia boleh auto generate daripada kita punya slide itu. Ini adalah whiteboard lah, dan juga kita guna Magic Pen untuk menghasilkan quiz. Okey, ini Canva Whiteboard tu kita hasilkan tadi poster dalam kertas kan, kertas majung. Okey, jadi kita guna whiteboard ni, jadi semua orang datang masuk kita kongsikanlah link whiteboard ni. Okey, dan ini adalah bukti keberkesanan berdasarkan data lah. Okey, and then Canva presentation. Again Canva Whiteboard. Okay, ini adalah salah satu contoh poster yang dihasilkan di dalam Canva Whiteboard lah. Okay, jadi dia lebih menarik lah sebenarnya dan lebih jimat masa kan. Kalau kertas mahjong tu biasa budak kena lukis-lukis, kena warna-warna lagi begitu. Jadi ambil masa yang banyak jugalah sebenarnya. Okay, budak pula pelajar lah. Okay, sebab biasa. Ini adalah bukti impak kuantitatif dan kualitatif lah. Okay. Okey, jadi sebenarnya cikgu rasa itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Ada soalan? Kita ada 5 minit lagi sebelum Puan Marlini take over. Kak Mar, are you ready? Kak Mar, adakah anda bersedia? Ya, Doktor. Okay, 5 minit lagi Kak Mar ya. Bagi dulu pelajar-pelajar kita ni ada soalan Kang? Kalau di luar daripada ni, luar daripada kami punya projek ni pun boleh tanya juga ya. Ada soalan Kang untuk digital jigsaw gallery walk menggunakan Canva ataupun inovasi lah. Sebab tahun ni sebenarnya boleh sudah kamu start buat inovasi dan bertanding di luar sebenarnya. Okay. Kalau ada soalan boleh buka mic dan tanya sejak. Tiada? Kalau tiada, okay, cikgu paslah dengan dengan Puan Marlini untuk perkongsian seterusnya. Okay. Okay, Kak Mar, you can take over. Okay, thank you, Doktor. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teachers, how are you today? Yang ni ialah grup TESOL kan? Betul ke tidak? Okay, so without further ado, I would like to share just a little knowledge about what have I done in a training unit lah. So, kami di training unit, we are actually, when there is a program, training, we are requested to do certificates. So today, what I'm going to share with you is how to do bug create certificate. Okay, but before that, allow me to share my screen for a while. I think it's this one right there. So can you see? Boleh nampak? Okay, I will have 1 hour with you. So hopefully you can bear with me, okay? But then if you have any question, you may ask me if I'm too fast, and then tell me so that I can go slow, okay? Because after this, I hope everyone can create bug certificates using this Canva certificate bug create. So my topic this morning is actually bug create made easy from data to design. Okay, I have a few here. Yeah. Okay. My mission today, our mission is actually the first one. I want to introduce what is bug create, and then if you see from the screen,
preparing data. Number 3 is designing certificate. Number 4, generating certificates from data to design. And the last one, we will have hands-on activities, which I will ask you to do bug create. We try to do bug create using Canva, okay? I know some of you might maybe sharing the devices, but it's okay. You can do it, either you can do it your own or you can do it in group. As long as you can actually learn how to do bug create. Okay, so first one, what is bug create actually? Okay, I have few questions here. Number one, what is the main purpose of bug create? It is actually to create multiple personalized designs. Maybe you want to do certificates, you want to do name tags, you want to do like award certificates, but for this morning, it is just certificate, okay? Any certificate, okay? 1.2, which information can be used in bug create. So for this one, any text enclosed in, you know, the symbol like bracket, okay? For example, you put the name inside the symbol and also the date, so it will actually create by itself, okay? Later on, I will show you. And 1.3, what should you prepare before using bug create? What you need is just a data list, okay? Data list here is actually maybe the names of, let's say you are conducting a program and then you have like 100 participants. So you should have a data list of the names, the participants' names, and maybe in our context, in my context training unit, we have our serial number for each of the certificate. So we may have in our data list, we may have the 100 names of participants and as well as 100 names, 100 serial numbers. Okay, so that can be our data list. Okay, this is very important. Okay, what is the biggest advantage of bug create is actually to help us to save the time. For example, let's say you have 100 participants. It is very difficult for you to do one by one. You need to copy one by one until you get 100 certificates, right? But using this Canva bug create, you can only, you just do one man, like one master of certificate design. You design your own certificate, and then using this data list, from data it will become, using this bug create, it will become a design. So means you have 100, you have 100 participants. You will come up after you use this bug create, you will later have 100 certificates, but less time to do it because you have one button in Canva which is called bug create. Okay. Secondly, okay. Second is preparing data. Just now I mentioned a data list, right? So the data list here is actually when you have just now, let's say you have 100 participants. I give you one example here. You use Google Sheets or maybe Excel. So you put the names and also the serial numbers. Okay. And let's say you want to put the dates, you want to put the title, also can. Okay. As long as you have the symbol, the bracket one, just what I share with you just now. Okay. So when you have this data list, you are actually already prepare your data. Okay, this is very important because if you don't have your data list, means you cannot use the bug create button later on, icon. Okay, next one. Okay, so sorry for the wrong number, but this is the third stage is designing certificate. So later on, once you do your hands-on activity, we will go to Canva. And then you need to see this symbol, create. And then after that, you type certificate. So you may choose either landscape or portrait certificate. So it depends on you, depends on your creativity. And then later on, you choose one. Here, the example for step 3, I choose portrait. So it will turn like this. So if you see here on the left, there are many templates that you may use to create your certificate. So you don't have to think about, what should be in the certificate. Actually, Canva is very easy. It gives us
many option, right? Many templates. So you may use one, you may choose one. Okay, that is under designing certificate. And then this is the third stage. Then we go to the next one. Okay, designing certificate. Okay, actually, okay, once you choose your template, then you see here, this is the symbol that you need to write in your certificate later on. Okay, here I put the names and also the serial number. Okay, if you have any question, you may raise your hand and then I will try to answer your question. Yeah, and then once you do this, okay, you move to this one, next stage. Okay, sorry. Okay, generating certificate from data to design. Just now we have the data list, right? Once you click in bug create, it will turn like this. You see here, okay, you put your data inside this icon bug create. Later on, I will show you. And then you put everything here and then you click create. Once you click create, Canva will actually generate all the certificates according to the numbers. Let's say here I have 13, what is it? 15, then it will appear 15 certificates here with the name list. With the name list inside the data list. Then you may download and send the certificates to the participant. So do you understand now how to do the bug create certificate? Can we do, because I have like until 10 with you, 10:30 if I'm not mistaken. We have ample time to do this bug create activity. Can we do it? We try to do it, and then thank you so much for the responses. And then you may want to share your bug create certificate with others here. Share screen later on, yeah? Is it okay? I give you some time to do it. Okay. Wait for a while. How many of you in the group? 35? 30? Is it 30? How many of you in the group? 32. Okay. I think I should give you time to do your activity. You may start, and then after that, maybe I give you until 10:15. Is it okay to do your bug create? Can? Okay. Hopefully others, I will call your name later, yeah? Let's say Edri, Catherine, Fatima. So you may share your, your certificates later on. Using bug create. Okay? You may start now. I give you until 10:15 to do this activity. Wait for a while. I may have some. I will give you the example of data list for you to use. Okay, so that you don't have to make your own. Okay, yeah. Wait for a while. I will share with you in the chat. Yeah, the link for the data list. Okay, sorry. If you have any question, you may ask me. Okay, I want to share with you this one. Cikgu, Yeah, Nur Amira, please. may I use my own data, like random data? Oh, you have your own data list? Like randomly. Yeah, sure, no problem. Alright, thank you, Cikgu. Yeah, so later on at 10:15, right? Just now I told you, I need to see your how the step to step like your bug create. All of you, I will just say the names randomly. Hopefully everyone can do the task. Okay. You may choose from here. Okay, let's say you choose this one. See, you will see so many certificates. And if you want to see the bug create icon, okay, you go down and here it is. Okay, this is where actually you need to put in all your data here. You may upload your data or you may enter your data manually. Let's say you upload, meaning to say you have to upload your data list using Google Sheet or Excel. Okay, other than that, let's say you put in words, it will not generate anything here. So let's say you want to put your data manually, you can just, yes. So you put here. Just now, let's say the names and also serial number. So you may change this. So you may write serial number, okay? So you put your data here, you copy and paste your data here, and then down there, done. Okay, so I give you the data list lah. For those who wants to use the data list, you may use it. But if you have your own data list, okay, you may use it. Okay, you may use your own. Should be fine. Okay, I already put my Google Drive there in the chat. There is a list and also logo can. You may use it for your presentation later on. Yeah, I will give you some time to do it.
And while you are doing your bug create activity, okay, if you have any question, you just ask me, okay? I will try to help. Okay, saya ada makluman kepada pelajar, okay. Jadi kamu kena buat hands on ni supaya nanti sebab kita punya akhir sekali tu, yang last sekali kan kita ada task yang kita kena siapkan, okay, dan masukkan dalam Google Drive kan. Make sure the task, okay, based on what you have done today lah, okay. Jangan bagi task yang hari Selasa hari tu ya, okay, that is different product, okay. So today the task or the products you're going to insert, okay, or submit in the Google Drive based on what you have learned today. Jadi kena buat betul-betul sekarang lah. Kamu punya sijil tu design sendiri dan buat bug kan dalam bug begitu contohnya lah. Nanti tinggal masukkan dalam Google Drive. And later at 10:30, okay, Dr. Ibn juga akan ajar cara buat game lah menggunakan Canva. So make sure you do your best, okay, to produce the game, okay. Kalau nanti masukkan dalam the link ke apa sebagainya tu kan, masukkan dalam Google Drive tu lah. Don't forget to write your name lah kan, okay. Jadi sebab nanti 11:30 hingga jam 12 we only have 30 minutes, okay, to produce the products, the final products. Jadi setengah jam tu tidak cukup sebenarnya kan. Jadi gunakanlah masa ini sepenuhnya untuk siapkan kamu punya produk tu lah, okay. Thank you. Thank you, Dr. J. And then for all of you, actually, I already put my slides too in this GD for your references. Yeah, you may check from the GD here. Okay. Dr. Ibn sudah selesai dengan grup sebelah? Sudah, Dr. J. Sudah, sorry ya. Sorry. Okay, sudah. Nanti saya standby. Kalau ada apa-apa bagi tahu saja. Iya, jam 10:30 juga. Thank you, Dr. Ibn. Okay. At 10:15 we will stop, and then I will allow you to present whatever you have, okay? I will call your name randomly, and then you may inform us whether you do this activity alone, hands-on alone, or you have some friends with you, okay? If you are doing it in the group, also never mind, okay? I think the time's up already. So students, are you ready to present whatever you have come with, okay? You want me to call your name, or is there any volunteer to be the first one to present? Okay, Nur Amira. Cikgu, should I present dari Your Canva je screen? terus? Okay. Yeah. Yes, you may, so that your friend also can see your produce certificate, right? Okay, cikgu. Thank you. Wait, mak. Okay, take your time. Okay. Here is my certificates that I bought. Sorry, Nur Amira, I haven't seen the presentation yet. Kenapa? Not yet. Okay. Okay. Yeah. Can you inform me? Are you alone? Yes, I do it alone. You do it alone? Okay, so Yeah. this is like individual work, right? Can you Yeah. just explain briefly how did you manage to do this bug create, so that your friends, maybe some of them still haven't finished yet? Alright. First, I make the data at sheet. Wait, sorry. It's okay. From here. So this is the spreadsheet that I made just now. Here we have A column is names, and then B is the serial number, and C is the IC number. And then at Canva, I designed the certificate. It's okay. Maybe because of the line. Okay. Okay. So this is the certificate that I designed. Okay. So this is the certificate that I designed. So I put in the name, IC number, and the serial number is here. And then I use the app Create to upload the Google Sheet. Mm-hmm. From here, and then I just upload the Google Sheet. It link with the Google Sheet, so I can just upload it. And then I link the data from here. You can press the serial number and connect data to Zoom. Okay. Then you like click that. continue. Then I just continue and create design. Yes. Thank you, Nur Amira. Yes, thank you, Chick. Thank you so much. Hopefully, after this, you can do bug create. And let's say if there is any program and then you are assigned to do the certificate, I think you shouldn't be any problem for you to do the bug create activity, right? Okay. Yes, Chick. Anyone? Thank you, Nur Amira. Next, we have another 10 minutes. Who wants to volunteer? Or I just call the names randomly. Watson, are you here? Watson, where are you, Watson? Are you in the toilet? Poo-poo? Watson, are you ready to present your certificates?
bug create certificate? Or Edri? Edri, can you share with us whatever you do just now? Hi, madam. Hi. I'm Are you okay there? You share whatever you have. Because this is just short time. I believe you cannot do like the actual certificates, but at least we have the templates. What I need you to do is just to practice to use the bug create to create from one certificate to many certificates. That's all. Okay, Dri, can you share whatever you have with us? all right. Thank you so Wait a much. minute. Share. Yeah, you share whatever you have. Share screen, yeah, so that your friends can see what your product is. So, Okay. wait a minute. Okay, take your time. Mana boleh ni? Okay. You stop presenting and then you present again. Maybe because of the line. Oh yeah, it's there already. I can see. Okay, you can present again. Okay, Dri. Or we go to someone else first, yeah? Because I have another 5 more minutes before the next session will be with Dr. Ibon. Yeah, it's okay, Edri. Can I have wait for a while, yeah? Is there any volunteer? Wait for a while. I check from here. Okay. Dylan, are you here? Dylan, are you here with us? Okay, thank you so Yes. much. Let me Yeah. share my screen. Thank you. Is this your group work or individual? You have your friends with you or just individual? Group work. You are with who, Dylan? Group work. Your friends? I'm doing it with Cristiano and Okay, good. Elder. Okay, good. Proceed, yeah? Okay, yeah. Can you see the screen? Yeah, very clear. Okay. So at first, I designed the certificate with names. I think I forgot the serial code and the date doesn't matter here. Okay, should be fine. And then I'll go to bulk create and I uploaded my data, like random data. And then next I must make sure that the name wait, let me go back. I make sure that the data is connected to the names that I put on the cert. And then I just click the auto match field so that it will help me just automatically connect the names with the data that I import. And then I just have a preview first. Then this is the one. Yeah. Thank you, I mean, Dylan. So you managed to do all the certificates for the based on the data list, yeah? You and your friends. Yes. Okay. So thank you so much. Okay, thank you. Okay, so just to refresh you, I want to share again, Farila. I have like 2 minutes. Please bear with me. Okay, once you do the bug create, okay, you must make sure you see here, when you see this symbol, okay, it means that your data is connected to the template of your certificate, okay? If you don't see this, it means that there is something wrong with your steps, okay? So hopefully, okay, voila. Can you see here? Can you see the screen for a while? Yeah, this one. Here, this one, yeah? See here, maybe just now my screen, it doesn't show this one. So once you see this, link here, it means that your data has been linked to your certificates. Then only you can click continue and also create the design. Then let's say if you have like 15 participants, based on your data list, the Canva will generate 15 certificates. Okay, presenting. Okay, I think that's all for me. Hopefully, all of you will manage to do this activity, bug create, and then remember you have to submit all your tasks given to you in the GD provided. Hopefully, you all can do it lah. Okay, so I think that's all from me, Dr. J. Thank you so much. Okay, thank you so much, Marlini. Okay, thank you so much, Kak Mar. Okay, it's a very useful sharing. Okay, because all of us actually, okay, is going to design and
generating lots of sigil after this. Okay. Now we use e-sigil, okay, the e-certificate kan. Okay, now let's invite Dr. GS, TS Dr. Ibon, okay, for the next sharing. The next slot is Game On with Canva, creating interactive online games for learning. Okay, Dr. Ibon, are you there? Are you ready to take over? Okay, Dr. J. All right, thank you, Dr. Ibon. Okay. Thank you, Dr. J. Terima kasih ya. Sama. There's a big changes on my morning. I'll not be using interactive because my previous group sudah pakai learning. This group, what I do is I will another project, simple one. Biasanya selepas kita menghasilkan apa-apa inovasi ya, bila ada selepas menghasilkan apa-apa inovasi, kerja, hasil semua itu, Anda perlu paparkan, Anda perlu tayangkan Anda punya hasil inovasi tadi kepada orang ramai. Jadi hari ini saya akan bantu semua pelajar untuk kita hasilkan a simple website, a mini website, simple website for us to share our innovation, our product to people outside. Okay, boleh ya? Boleh kita start. Sebelum ini ada respon from semua pelajar. Thumbs up kalau masih ada thumbs up. Thumbs down, no respond, ataupun semua masih tidur. Dylan, are you okay, Dylan? Dylan, bagus presentation tadi ya. Hello, class. Are you there? Please give response. I think the network is you lost. Orang yang sama sejak bagi respons ni. What about the rest of you? Mana yang lain ni? Mau disebut nama-nama kali? Catherine, Selina, Felicia, Muhammad Fazrul, Muhammad Zarfan, Ibon. Boleh dengar suara saya? Macam perlahan sikit suara Dr. Ibon. Okay, testing. 1, 2, jelas. Testing 1, 2. Percobaan 2. Jelas tapi sangat romantik bunyi dia. Percobaan 1, 2. Boleh dengar? Boleh dengar. Percobaan. Okay. Boleh teruskan Dr. Ibon. Thank you. Percobaan. Testing 1, 2. Percobaan. Jelas. Percobaan 1, 2. Percobaan. Dr. J jelas suara Dr. J. Tapi my connection. Jelas Dr. Ibon. Connection pun actually good lah. Yeah. Okay. So saya harap yang lain okay lah, boleh dengar lah. Saya sebenarnya cuba ganti, saya menggunakan komputer satu lagi. Okay, I share my folder. Bagi saya beberapa minit. Sementara buka. Sini saya tunjukkan beberapa contoh lah. Sebenarnya kita boleh membangunkan site untuk tujuan dia untuk showcase hasil inovasi ataupun kepada orang ramai. Sebenarnya sekarang ini kita boleh menggunakan apa-apa bentuk pelantar paparan untuk orang ramai. Tapi untuk kali kenapa? Sebab saya mau pelajar juga hasilkan website. Okay, so di sini sebenarnya bagus untuk menghasilkan website yang 100% menggunakan AI itu. Nampak so dia sangat mudah kita bangun. Malah kita boleh bangunkan pelantar DLO sebagai contoh lah kita hasilkan untuk pelajar kita. So itu contoh ya. So tapi bagi saya akan menggunakan AI sama ada Gemini. Anda boleh menggunakan Gemini dan juga atau mana yang Anda biasa lah pun boleh, tapi kita Canva, Gemini. So pagi ini saya akan untuk tujuan membangunkan website kita akan menghasilkan untuk tujuan inilah masa. Jadi tujuan dia adalah untuk kali pagi membuat satu kita boleh panggil mini website, kemudian sedikit AI dan kita menggunakan beberapa. Okay, so dalam proses kerja hari ini Canva dan template kita tidak 100% lah menggunakan kita tidak 100% menggunakan AI. Kita menggunakan juga template dalam Canva boleh ya. So mari kita mulakan. Okay, untuk ini saya menggunakan, let's say saya sudah siapkan satu inovasi berkenaan ini adalah inovasi yang telah di tahun lepas lah daripada unit psikologi, ruang untuk pelajar berehat, mengurangkan stres. Jadi kita akan hasilkan satu website untuk memaparkan hasil inovasi. So di sini kalau kita lihat, saya sudah sedia satu prompt yang mudah. Anda boleh bangunkan prompt Anda sendirilah. Dan Anda boleh nanti untuk tugasan ini untuk hari ini pertama. Anda hasilkan daripada apa-apa inovasi yang telah Anda bangunkan, jadi Anda hasilkan. Dan tambahan feature-feature dalam website itu terpulang kepada Anda. Anda boleh masukkan apa-apa saja, tapi untuk tujuan demo kali beberapa feature yang mudah lah ke pelajar. Oke, kalau kita lihat prompt dia yang saya gunakan, saya ingin membina website bertajuk dan beserta tajuk, tagline, pengenalan, dan tenang, sumber. So ini bergantung, tidak semestinya mengikut template ini. Anda terpulang kepada template yang Anda ingin bangunkan daripada hasil inovasi Anda sebelum ataupun hasil apa-apa yang Anda bangunkan. Okay, mari kita pergi ke saya just copy prompt. Ini ada banyak cara untuk kita bangunkan Google website kita ni ataupun website untuk sama ada kamu buat raw daripada prompt yang Anda ingin buat. Raw maksudnya kamu bina prompt Anda ataupun
sekiranya tidak mahir menggunakan prompt ataupun kurang idea daripada prompt itu, anda boleh mengambil gambar-gambar daripada inovasi anda. Sama ada daripada presentation, PowerPoint presentation daripada inovasi anda, gunakan semua itu dan jadikan dia sebagai prompt. Okey, boleh ya kita buat menggunakan komputer lain, jadi tidak berapa mahir. Saya paparkan. Okey, so prompt tadi saya sudah copy. Ini terpulang sebenarnya kalau kita menyiapkan, tapi untuk Canva beberapa sahajalah. So dia akan bagi anda semua yang perlu anda dalam prompt ini. Gemini ini akan bantu anda untuk sediakan apa-apa bahan. Dia bagi wording, slide. Okey, kita pergi Canva sekarang. So di Canva, okey, dalam Canva ya. Okey, bagi saya masa sekejap, saya ubah komputer. Saya tidak pakai yang ini, saya ubah yang satu. Okey, saya pakai yang ini. Harap jelas Yang tadi tidak berapa. Komputer yang satu tu agak slow sedikit. Saya pakai yang ini pula. Ini mungkin dia laju sedikit. Okey, sekejap. Saya buka Canva. Okey, ini mungkin okey sikit lah. Okey, boleh nampak Semua pelajar boleh nampak? Okey, bagus. Okey, so di sini dalam Canva ini apa yang kita buat, kita pergi di okey, ini contoh ini contoh inovasi yang telah dibangunkan oleh unit psikologi. Jadi sebenarnya daripada sini, daripada PowerPoint presentation ini kita boleh bangunkan website untuk mereka. Sebagai contoh yang ini sebagai contoh sedikit. Ini adalah presentation daripada unit psikologi. Okey, dia jadi begini. So semua ini sebenarnya bahan-bahan yang boleh digunakan oleh AI untuk bangunkan website anda. Okey. So apa yang saya buat ini, saya elakkanlah guna 100%. Saya pergi di kita akan hasilkan satu website yang mudah, mini website yang simple untuk kita paparkan apa-apa kerja hasil inovasi yang kita gunakan. Ini saya stop dahulu. Saya sekali lagi, dia agak slow sedikit lah. Okey, so mari kita mula. Kemudian kita pergi dalam Canva itu, kita pergi di create. Nampak create di atas tu, sebelah kiri, sebelah atas sekali create. Kemudian pergi pilih website lah, pilih website. Okay, kalau kita tidak jumpa website, kita just type lah di atas website. Okay, so dia akan paparkan website, just klik website. Okay, seterusnya, okay, so dalam website ini dia kosong lah dia kosong, belum ada apa-apa lagi. So apa kita buat? Langkah yang kedua selepas buka bahagian ini, kita pergi di bahagian template. So template ini untuk memudahkan kita mencari apa yang, so let's say sekarang ini tenang-tenang tuyu yang dibangunkan oleh inovasi daripada unit psikologi ini, dia bersifat untuk di-stress, mengurangkan stres. So apa yang saya mau hasilkan, let's say saya mau cari apa-apa yang sesuai di sini. Saya coba cari website, education website sebagai contoh, education website. Di sini ada banyak bentuk education website. Let's say saya ambil yang template yang di bawah ini. Dia nampak slow lah, kerja ini nampak slow berbanding dengan kita guna AI 100%. Tapi sebenarnya ini kemahiran kita lah. Kita apply semua section ini dalam pembangunan website kita. So kita sudah guna template, sudah dapatkan template. Kita gunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh AI dalam Gemini ataupun okey, di sini saya dalam Gemini tadi. Tapi di sini saya guna dalam Gemini tadi itu dia sudah bangunkan. Okey, so dalam paparan template ini mari kita mula. Muka depan itu saya nak ubah unit Saraswati University, kita gunalah. Kita namakan IPG Kent lah. Ini saya ubah. Institut Pendidikan Guru Campus Kent. Okay. So saya mau masukkan logo. Saya ingat kamu tidak masalah nih kan. Kita cari logo, upload, pergi upload, cari logo. Logo apa? Logo, let's say logo Kent lah. So untung ya saya menggunakan di sini sebab banyak bahan-bahan saya sudah saya pernah gunakan sebelum ini. I just put logo, pilih image, pilih logo, kemudian dia akan cari mana logo. Let's say logo Kent, saya masukkan logo Kent. Okay, so dia masuk sudah logo Kent. Contoh slow sedikit. Okay, dalam logo ni latar dia putih, macam tidak sesuai pula putih. So apa saya buat? Saya buang latar belakang dia, itu senang kan? Just background remover. Background remover dia hasil beginilah. Jadi logo tu nampak tenggelam kan? Tenggelam pula sebab background ni gelap. So apa saya buat? Saya akan jadikan dia menonjol. So satu cara dia adalah kita menggunakan let's say saya menggunakan shadows. Saya menggunakan warna putih untuk menonjolkan logo tersebut. Okay, so di sini adjust ni. Kemudian dia punya intensity saya naikkan sedikit, blur amount kurang, size. So nampaklah menonjolkan logo tu. Dia sudah menonjol. Okay, so itu it's up to you lah. Ini creativity pelajar lah untuk menghasilkan paparan visual. Masih ingat lagi sebelum ini mungkin sudah ada belajar teknologi pendidikan, Anda belajar Casper, how to contrast, how to align your punya, how to make it straight. Kita menggunakan konsep Casper kan. Okay,
So di bawah ini apa yang saya mau masukkan? Saya rujuk dalam contoh dalam apa nih? Dalam Gemini tadi, saya cari. Mungkin saya boleh gunakan selamat datang ke Tenang-Tenang to You. Okay. Ini contoh lah inovasi. Okay. Just klik, saya ambil, saya masukkan di sini, saya gantikan nama tadi ini, paste ya. Contoh ini inovasi lah, inovasi Tenang to You. Tapi mungkin ada inovasi lain yang sesuai kan? Besarkan sedikit lah. Oke. Okay, so seterusnya apalah yang kita boleh tambah di depan. Jadi kita rujuk dalam Gemini tadi, dia boleh bagi tahu. Mungkin kita boleh cerita sedikit apa tujuan website ini dalam Gemini. Dia ada, saya just copy, I just put wording untuk menerangkan apa sebenarnya laman web ini. Oke, saya letak di bawah. Ini diangkat, saya letak sini. I just paste. Kemudian tulisan dia kasih tonjol sedikit lah. Ini saya kecilkan sedikit. Oke, kemudian ya, gelap sedikit kan? Jadi apa kita buat? Kita kecilkan. Kita kasih panjang dia supaya dia apa nih? Oke, kemudian just put it wide supaya dia nampak menonjol lah. Just put it wide. So nampak tidak menonjol. Ruang digital ini direka khas untuk membantu pelajar menjaga emosi, membuat refleksi ringkas, dan mendapatkan sumber sokongan yang berguna. Kenapa kalau tidak dia tenggelam sedikit kan? Jadi nampak tenggelam macam mana? Kita kasih tonjol dia nih. Oke, mungkin sebelum itu kita kasih kurangkan sedikit spacing dia lah. Spacing. Kemudian macam mana kita tonjolkan dia? Pergi pergi bahagian. Banyak pula kerja kita nih kan. Oke, pergi glow. Cakap serang-serang. Oke, kita pergi glow. Kemudian kita pilihlah apa yang boleh menonjolkan pertama. Kita tengok efek, kita balik kepada yang tadi, tidak sesuai pula. Oke, tidak apa, asal ini. Oke. So nanti yang ini Anda boleh bangunkan sendirilah. So page 1 sudah siap untuk kita punya inovasi tadi supaya apa ini orang ramai tahulah. So what is this? Ini adalah Tenang-Tenang to You, ruang digital dari khas untuk membantu pelajar menjaga emosi, membuat refleksi. Oke, so seterusnya, balik kepada Gemini, saya tengok lagi apa kandungan yang saya boleh ambil. Oke, untuk page yang kedua ini, tag kedua ini kita boleh ubah sekejap. Oke, tolong bagi respon dulu. Saya harap semua dapat ikut. Thumbs up kah? Apa yang perlu? Tolong thumbs up, dapat ikut. Oke. So sekarang page 1 sudah kita buat. Kita buat mungkin ada 2-3 page lah, sebab ini adalah mini website. Just a simple one lah. Oke. Page 1, kita pergi seterusnya kepada page 2. Page apa? Dia tidak bergerak sekarang. Sekejap. Oke, seterusnya. Oke, ini page 1. Kita pergi page 2. Apa yang kita mau letak di sini? About this innovation, about this project. Ya. Jadi saya pergi balik Gemini saya tadi itu, ataupun kamu boleh guna ChatGPT. Kita buat sedikit pengenalan lah. About, kita ganti, about Tenang to You. Jadi orang mau tahu juga apa nih inovasi yang kita bangunkan. Jadi masukkan di sini, yang ini kita naikkan, yang ini kita masukkan bahan yang tadi yang telah kita dapat itu. Oke, saya just copy daripada Gemini, kemudian saya paste dalam isi sini. Oke, so ada wording dia, dapat tak? Oke, so di sini about Tenang to You, nampaklah. Dia bagi sedikit pengenalan ringkas Tenang to You. Mungkin di bawah ini saya boleh masukkan tagline Tenang to You ataupun apa matlamat ringkas. Tagline dia berhenti seketika, kenali emosi, tenangkan pikiran, teruskan langkah. Jadi saya masukkan tagline di bawah. Oke, kemudian saya buang ini tarik. Jadi saya kasih center dia. Oke, matlamat ringkas ataupun tagline. Oke, so page 2 done. Yang gambarnya kita ubahlah apa gambar yang sesuai. Tenang to You kita ambil gambar yang tenang apa? Tenang. Kalau kita cari tenang di Canva, kita cari calm. Pergi elemen, cari calm nature ataupun kamu mau ambil video yang bergerak, itu semua ada dalam elemen. Ambil dalam elemen. Let's say saya ambil yang ini. Bolehkah kita coba? Oke, masukkan dalam sini. So website yang kedua, paparan yang kedua ini dia dalam bentuk video. Jadi nampaklah dia bergerak. Jadi kalau kita paparkan, kita preview dia. Ini adalah laman pertama dia. Laman kedua. Oke, so laman kedua siap. Mari kita buat. Kita ada beberapa menit lagi, ada 20 menit lagi. Oke, kita pergi laman yang ketiga pula. Jangan dulu publish ya. Belum lagi boleh publish. Kita buat dalam 4 laman, 5 laman cukup lah. Oke, kita pergi yang ke laman yang ketiga. Dalam template laman yang ketiga ini ada beberapa gambar. Jadi apa yang kita boleh masukkan di sini sebenarnya itu ikut kreativiti Anda lah. Oke, bagi saya ingin masukkan apa servis-servis ataupun perkhidmatan yang disediakan dalam Tenang to You ini. Sebagai contoh, dia menyediakan ruang, tempat untuk berehat,
dia menyediakan tempat fizikal untuk berehat. Fizikal itu maksudnya ada tempat kursi urut, ada meja untuk bermain, permainan yang simple lah. Sebagai contoh permainan chess, ataupun ada tempat mendengar sendiri bunyi-bunyi yang distress lah, yang mengurangkan stres. So mari kita sediakan page yang ketiga ini. Page yang ketiga ini mungkin dari segi kita boleh sentuh mengenai dengan servis lah, perkhidmatan yang disediakan dalam Tenang to You. Ya, sekejap dia stuck lagi. Dia stuck sudah. Sekejap saya kasih stop sharing sekejap. Oke, tolong bagi respon, thumbs up. Kita pergi page yang ketiga. Page ketiga. So tidak banyak kita buat, dalam 4 atau 5 page lah, sebab ini adalah mini website. Sementara saya tunggu dia bagi respon. Dia stop responding. Saya tunggu sekejap supaya dia bagi. Ya, sekejap lagi dia akan Oke. So di sini apa yang saya perlu masukkan di sini ya? Service lah kan? Service tadi. Oke, so servis yang pertama ni ada gambar ni, kita gantilah. Oke, servis yang pertama menyediakan ruang yang tenang. Oke, kita ambil. Ini semua ada dalam Gemini ya. Dia sudah bangunkan tadi. Jadi saya tidak akan buka lagi Gemini untuk rujuk supaya kita terus. Ruang tenang. Kemudian dia sediakan ruang refleksikan diri. Masukkan di sini. Ini terpulang kepada kreatif kamu lah, creativity. Kemudian ada sokongan dan sumber. Oke, so di sini saya masukkan. Tapi gambar tidak sesuai kan? So kita ubah gambar nih. Ini gambar mana pula? Gambar orang. Oke. Ruang dan tenang itu terpulang lah. Cuman kamu cari gambar yang sesuai. Sebenarnya ruang dan tenang itu kalau dalam dalam Tenang to You itu mereka sediakan tempat lah, bilik untuk berehat lah. Saya cari elemen yang hampir sama counseling room kalau ada. Oke, mungkin ini saya boleh guna, masukkan. So boleh lah. Ini dia. Ataupun saya guna gambar yang sebenar. Mungkin itu Anda boleh dapatkan gambar yang sebenar ataupun daripada inovasi Anda lah. Ini adalah perkhidmatan Tenang to You. Oke, di bawah ini apa yang saya boleh masukkan? Oke. So di sini ya. So ada bilik, refleksikan diri nih, apa yang sesuai? Apa yang sesuai kita boleh masukkan. Let's say saya mau cari, ini sebenarnya terpulang lah kepada kamu, apa yang kamu rasa sesuai untuk masukkan dalam website kamu lah. Tentang self-reflection. Nampak self-reflection foto. Oke lah, bolehlah saya letak yang ini. Mungkin dia ada kaitan lah tempat main chess begitu. Oke. Lepas itu sokongan dan sumber kita guna dalam Tenang to You itu mereka ada MAB ya, satu bentuk perisian. Untuk pengguna dia boleh menggunakan untuk kurangkan distress lah. So mungkin di sini saya boleh gunakan simbol application. Contoh lah. Oke, so siap page yang ketiga. 1, 2, dan 3. Perkhidmatan. Ini di bawah ini mungkin yang ini saya boleh buang, yang inilah, ini tidak perlu, dia berkaitan juga. So mungkin di bawah sekali itu saya boleh letak misi dan visi sebagai contoh lah. Ada ini program ini lah. Jadi saya just masukkan lah. Semua nih sumber ini semua ada dalam Gemini. You just copy dia and then paste di dalam website Anda lah. Selebihnya itu adalah creativity Anda. Our mission, misi kami sebagai contoh. Oke, so selesai. So the rest itu yang ini information content ini Anda boleh tambah kemudian berkenaan dengan Anda punya produk lah. Oke, so di sini kita bangunkan 1, 2, 3, 4 pages dalam mini website kita. So idea dia lebih kurang begini ya. Pelajar-pelajar semua boleh bangunkan satu mini website untuk semada untuk bahan PDP Anda, untuk inovasi Anda, untuk Anda kongsikan kepada orang luar, kepada guru-guru di luar sana, ataupun Anda kongsikan sewaktu pembentangan inovasi Anda pun boleh gunakan menggunakan website. So selebihnya feature-feature yang ada itu boleh Anda tambah dari masa ke semasa. Semada Anda letakkan ruang respon daripada orang luar melihat website Anda boleh masuk pelbagai lagi lah. So saya ingat ini tidak ada masalah. So kita sudah belajar sebelum ini menggunakan Google Site, tapi kali ini kita menggunakan Canva. Jadi selepas selesai siapkan ini, just sebelum publish pastikan preview dulu. Cek preview itu boleh preview semada menggunakan notebook ataupun kamu boleh lihat preview di sana menggunakan handphone lah. So basically kita sudah siap untuk ini. Kalau kita preview guna telepon, dia jadi begini. Mungkin boleh diperbaiki lagi lah. So masa suntuk, mungkin yang wording ini boleh diperbaiki supaya dia lebih menonjol. Gambar yang lebih menarik Anda boleh cari. Oke. Kemudian gambar-gambar yang sesuai Anda boleh gunakan. Oke, boleh ya. So ini adalah mini website.
selepas selesai anda just publish website, just publish, dan anda boleh share website anda di luar sana. Dan anda boleh bangunkan website ini dari masa ke semasa, boleh perbaiki, boleh masukkan feature-feature lain. Sekarang feature dia senang, kamu tidak perlulah cari mana-mana perisian untuk bangunkan apa-apa bentuk feature. Sebagai contoh, Edometer untuk pelawat itu kamu boleh minta Gemini untuk bangunkan saja, guna coding, ataupun guna ChatGPT untuk bangunkan coding untuk Edometer pelawat, ataupun untuk respon pelawat pun boleh gunakan coding yang sesuai. Dan just masukkan kamu punya coding, just embed dalam kamu punya Canva ini. Okay, so ini senang. So tugasan anda semua untuk hari ini, siapkan satu Google website, Canva website ini, mini website ini untuk apa-apa produk anda, inovasi anda, PDP anda, ataupun kajian case anda, apa-apa yang sesuai. Hasilkan satu mini website. Tujuan dia adalah untuk memudahkan kita mengongsikan semua hasil-hasil kerja kita kepada orang ramai. So saya ingat ini saja untuk part saya. Ada soalan? Saya buka untuk soalan sajalah. Susah atau tidak? Ada yang tutup mata? Tidur? Damia. Okay, thank you Damia. Boleh ya Damia? Yang lain tidak ada respon. Entah ke mana. Hani, mana Hani? Tadi Damia. Edri. Mana Edri? Edri Alexter, Fazrul. Okey. Kalau tidak ada soalan, saya ingat sampai sini saja. Saya serahkan semula kepada okey, thank you Ibon. Saya serahkan semula kepada MC kita, Dr. J, ataupun seterusnya kepada Dr. Fazila. Saya sampai sini saja. Okey, terima kasih Dr. J. Ya, terima kasih banyak-banyak Dr. Ibon atas perkongsian yang sangat berguna sebentar tadi. Okey, jadi kamu punya tugasan tu mengikut Dr. Ibon tadi, hasilkan mini website, okay, dengan menggunakan Gemini dan juga Canva. Okay, dalam tadi kita apa tu pun cikgu share jugalah, cikgu pun sempat juga ni membuat satu muka surat lah untuk cikgu punya inovasi dan kumpulan cikgu punya inovasi tadi kan. Okay, jadi mengikut Dr. Ibon tadi 4 atau 5 pages saja, okay, untuk website ini. Jadi bolehlah dengan bebas menggunakan topik masing-masing PDP ataupun inovasi mungkin yang kamu ada, ataupun assignment yang tahun lepas atau SEM lepas pun boleh juga kan. Gunakan bahan assignment SEM lepas tu untuk website ni pun boleh. Okay, ataupun resume, biasa kita ada juga pages untuk resume lah, tapi 4-5 muka surat tu saya tidak tahu lah apa yang kamu tulis untuk intro diri sendiri kan. Okay, tapi boleh juga lah, if you have any apa macam tadi Ibu cakap, study case boleh juga, assignment SEM lepas pun boleh juga lah kan. Okay, ataupun gambar-gambar memori, boleh juga memori masa PP kan. Ni lah 4-5 muka surat dengan aktiviti mentor-menti, boleh terangkan situ apa ikut kreativiti masing-masing. Okay, jadi yang last sekali, okay, 11.30 hingga jam 12 kamu siapkan assignment tu. Ada 2 lah tadi task tu kan, tapi kalau mau buat lebih pun tiada masalah juga lah. Okay, task yang wajib tu adalah design the certificate, okay, e-certificate, and then also yang this one just now Dr. Ibon shared with us is the mini website. Okay, jadi seterusnya saya persilakan yang last sekali adalah saya persilakan Dr. Fazila BT Department untuk menerangkan sekali lagi, okay, brief kita punya tugasan lah untuk bengkel ini. Saya persilakan Dr. Fazila. Sementara tu mungkin boleh ambil gambar dulu. Dr. Ibon masih ada kan? Ambil gambar beramai-ramai sebagai bukti kehadiran. Boleh buka masing-masing punya apa kamera. Ada yang di dalam bilik darjah. Okay, Muhammad tengah membaik. Okay, beramai-ramai dalam satu guna laptop, kamera laptop pun boleh beramai-ramai, tidak ada masalah. Okay, yang lain sila buka kamera. Okay, tu dia senyuman manis dari Bastian dan rakan-rakan di situ. Joanne ada. Okay, yang lain manakah tidak membuka kamera ni? Dr. Fazila. Okay, cikgu ambil gambar. Edri, boleh buka kamera Edri? Okay, cikgu ambil sekarang. Ada. Okay, mana ni? Apa ni? Okay. Nurhani, okay. Nurhani, tidak nampak dalam kelas juga kan? Okay, Nurhani Damia, okay. 1, 2, 3. Okay, yang seterusnya. Next. Okay, 1, 2, 3. Alright, okay, sekarang saya persilakan Dr. Thank you everyone, okay. Sekarang saya persilakan Dr. Fazila untuk memberi briefing dalam beberapa minit saja sebelum kita mulakan membuat tugasan atau mempercantikkanlah tugasan yang kamu sudah buat tadi tu kan. Dr. Fazila, are you here? Dr. Fazila. Okay, itu dia Dr. Fazila dengan warna pink-pink dia, okay, dipersilakan. Tak dengar Dr. Fazila suara? Okay, saya sudah open. Okay kan? Okay, boleh dengar. Okay, baik.
macam saya tidak payah pakai. Okay, saya akan sharing. Saya punya, saya sudah download. Mana sudah tadi tu? Sudah. Sekejap saya baru siap juga tu. Itu saya sudah download tadi. Okay, ni bahan pembentangan. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para pensyarah dan kepada para siswa guru. Baiklah, saya meneruskan lagi amanat, iaitu menyampaikan arahan tugasan pelajar, dan saya akan memaklumkan kepada kalian beberapa arahan tugasan yang perlu kalian patuhilah. Yang pertama, setiap pelajar seperti yang telah dimaklumkanlah oleh para penceramah tadi, oleh kedua-dua penceramah kalian, iaitu Puan Marlini dan Dr. Ibon. Namun ini saya tekankan sekali lagi lah, iaitu yang pertama, setiap pelajar menghasilkan satu sumber PDP menggunakan Canva dan Gemini. Yang ini yang tertera lah di dalam arahan, contoh poster, slide, laman web, lembaran kerja, dan muat naik ke dalam Google Drive yang akan saya maklumkan sekejap lagi lah yang telah disediakan. Kemudian arahan yang seterusnya, setiap pelajar juga tidak dibenarkan untuk mengguna semula hasil kerja yang telah dibuat pada hari Selasa yang lepas. Saya pasti hari Selasa yang lepas itu kamu telah diberi tugasan juga kan untuk menghasilkan AI, tetapi yang kali ini yang kamu perlu hasilkan adalah berdasarkan kepada bengkel yang telah disampaikan oleh Puan Marlini dan TS Dr. Ibon. Baik. Hasil kerja kalian perlulah dibuat mengikut tugasan yang telah diberikan. Ini saya tekankan lagi, dalam bengkel pada bengkel hari ini iaitu daripada 2 orang penceramah kita. Yang pertama ialah bertajuk Bulk Create Made Easy from Data to Design oleh Puan Marlini binti Michael Zulkifli. Yang kedua ini kamu menghasilkan sijil kan. Yang kedua ialah perkongsian bertajuk perkongsian inovasi melalui Bena mini website dalam 1 jam oleh Google oleh Dr. Ibon Gansoy. Maksudnya bengkel itu 1 jam lah tajuk perkongsian itu tadi. Dan sekurang-kurangnya kamu perlu menghasilkan 4 hingga 5 slide untuk menghasilkan mini website, dan tajuk adalah bebas. Bebas ini bukanlah bebas yang ke arah yang kamu rasa tidak berkaitan dengan akademik. Sebaiknya bebas itu lebih kepada berkaitan dengan ilmiah lah. Website yang berkaitan dengan akademik, ilmiah, PDP kamu seperti yang telah Dr. Ibon dan Dr. Jahari tadi maklumkan lah. Okay. Seterusnya, kamu perlu menghantar tugasan ke pautan Google Drive yang tertera ini. Saya akan kongsikan Google slide ini dan kamu akan dapatkan Google Drive ini untuk kamu hantar kamu punya tugasan di dalam Google Drive ini. Okay. Itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba dan semoga anda dapat menyelesaikan tugasan dengan kreatif dan menarik. Sekian, terima kasih. Thank you. Bye-bye. Okay, jelaskah kelas? Jelas, cikgu. Okay, kalau jelas, saya rasa tidak ada soalan lagi dan kita akan berakhir di sini. Saya serahkan kepada Dr. Jahari. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Okay. Terima kasih Dr. Fazila. Jadi saya rasa itulah penutupan kita untuk bengkel Next Gen AI hari ini. Terima kasih di atas kehadiran semua. Jangan lupa hantar tugasan anda sebelum jam 12.30 jam 12.30 hari ini kan. Okey, terima kasih sekali lagi dan akhir kata kami mohon maaflah di atas kekurangan dan kesilapan jikalau ada kan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Have a good day. Bye. Okay, bye.